nakabenta ki khobor ke ba man kasngi subscribe yo Antor News. Ka FKJGP North Khasi Hill District Unit na ribhoy mantagasngi kalashim ya karai na kabenta banlet shim benta haga jingya pajba public rally kaban penlong da kaseng kemi hanong ba shillong na kabenta bandawa ya kata ka hok jongki khanna banyo kamyo jam ba ka sarkar ka dei ban thauno ya ka job policy hapo ka jala ka FKJGP kalashim ya kani karai banlet shim benta haga tei ka jingya pajba kaseng kemi ka dei haga jingya kandu jongka executive committee menta kasngi haying dorbar hashnong yo malong nongpo Haribhoi district hakani ka jingya kandu lang nalor ki dikot ka executive committee la shimbenta ru president but secretary na ki circle but unit ba pair but kani ka jingya kandu lang kilapen long ya ka jingya mirjing mun na ka benta ban la shimbenta hak te ka jingya paiba kaban salong haka arpu pratrik uri saw arhaja arpu ar hanong ba shilong akumno ban pensno lane ban yalam ban pensutu ya ki paiba ki bron hakari kasi benjanja gitu amar kata na sumadong abene bagani kaisu nakliang jongi kawasen sun ngisno banai kajin yero ngisno na kajin kublai bat ngisno banai kajin karsal abene bagani isu kai kabangi ham ban perkat mata kumbal mai hang no presiden kalong bangi ham mek ya ki kumbakan no sarai maksimum kumbakan no kabangi ham bat mek baki circle baki unit tiba tiba hapan wan lane kacong ha kajikon dong kasral budi bala lagi ong baki unit bersekil berkai bakin hapan kata kadang bahapala ngasung menong kata kadang bahapala nang bat beni ya kastreng kajong ni mat basim yang di tadi yang kaya tiga rali ngasung menong ba abedi berkata kebentar ni hapan persutu Saki unit bersekil kiri, bagi nomor banlong kibas mutai, lane kibas muluai, hak baterai ya kakam, mereka ni kadai ke isu kaba, long kakam jam, jom wei samla, lane kawai wei samla, kibla don yang kejinang instan, nak benta, bansim lane beliau ya kakam. Kalian jom ni ke Federation of Khasi Jantia Garo People District Unit, Jamanat Khasi District Unit, ba New Year ya kipai ba jong atem riboi ki kun samla ki pomdan kam ki pomdan jab ki baladep ki simpule bofer ba New Year ki nam tak takarali ke ba nakalian jong ka Federation of Khasi Jantia Garo People Central Body ki tin pelong ya karali jingya ipajba ha ka apu pratrik jong neupnai menta ba kanstang nadu khatwei beje no step nadu napo mod pran ba teter ni ya ceru sampo yorong heb fair bikit kata kadai ka ba ni karpan ya ki konsamla jong ka themri boy baroi ba ni wer ki ba kinimi pajba namanta kata karali namar kitu tiba klem jam ki kon somla ki balanang wastat baladep ya ki degree bofer ki baladep ya ki jimpule bofer namar ba kumblong menta nakalen jong government kamla menteri ya ki kon somla jemi ya ki kam ki jam ka ba government kamla banona ya kata job policy kumba nakaliang jong chief minister haka session ke bolodep ulapan bena ba hapo state hi borok khoj hapo di department ki boker ki don kumba lahi jar pili ki pus te dei nomor kata nakaliang jongi kum kaseng hi borok oi napo kanat kasil district bat napo kaseng kami ni larai ba ngini yak ba ban pli saka sarkal bakat ningun kiron ki kun samla jong ka jaj menriu hapo kabriu nyotrep ki balanang lastat ki baladep ki degree boker pat ki ba klem jam te kai ka government kala benle bat hakono kodo ka government kala ban krit ya ki
job policy hapo ka state ka jongi kata ka ba nakaliang jongi kum ka Federation of Khasi Jantia Garo People District Unit ni wer ni kun samla napo ka them robhoi ba kini mi lang hakate kasi ban ni sha ka sarkar jela